Вот паянхи чуваш кино эшкушни илес пулзасын де. Бір ден пиде лайық пулым зембур. Вот Азам фестиваль иртірберіне, Вищемыш фестиваль. Пиде шиелден де ол хаби енден пиде чувашлай иртірдемелі, юрлидашы демескері. Анжақта ожы текіне бұқсасын, паллағында чувашлығы пиде сағал екені көрінже. Ол паллағына Азам фестиваль айыплымар, чувашлығы сағал ежен. Кино үйгерегензем айыплы. Үйгерегензем жүк. Вот чувашла, чын чувашла, жәкімбек үйгереген сензем жүк көберін. Вот қалама бұладында фестивальде шындеріне фильм зенден, пәриде чувашла фильм болмары. Онзор күшіне пәр шыне чувашла кино да тұқмары. Вот чувашла қыдартны кино зем, өзем пұрде, икіміш тапқырда үйгеріне кино зем деп бір. Ебі қамшутлабында икіміш кино чәрелеген тапқыры ол пұшланже игі бейміш жүзенде. Алексей Васильевич Иванов, Аксар, Тузахуде рынок, пидену май чувашла кино земглар жевал, хайгына утмылзагар кино гларны был. Утмылзагар фильм. Он зорбышне Оринов першицагар фильм. А штерсмар Оринов унулды фильм гларны. Унулды фильм. Ол хайкаладин бірге. Ол тебір мен фирма гларны не. Он зорбышне уйрым югернесин земболна Виктор Петров. Ондан Ильин Слава. Ондан мен актеры Академия театрының актері Сергей Иванов. Вот меншін ебізіне палырца қалап, шақ екі маштап құрпышларыны дезе, өзем чағақта үйгерзек тартыны шақ мені фильмізен бұл менде. Өзем пәдім чываштен денде сарылны, аванақ тарын дерхварны деме болады. Мана менші күжадырын еп шуғы жағарым, шақ үйді берге, екі маштап құры берге. Бірін фестиваль пушланзасын, учны жүхне Олег Михайлович Тепленков, чуваш кинематографицен ердюзи. Каларе вот перед икемеш черелю ашезем Михаил Васильевич Игнатьев па Константин Геннадьевич Яковлев тезе. Культурный министр бенде перед глава. Еп шутлабынде вазем жахта тавадивистесинзем нумайшташ культуружым. Анжахта вот шамбек чуваш кинематографияны икемеш тапқырын, икемеш черелевен ашызем дезе қалама халеге немле солдаты жүк. Мәжін дезесін фильм өзем жүк көбітка. Ну, өзем ұқшабаны қалабырында, чуваш кино дуа. Анжақта паламар бітка, мен бұладымда. Бұлади ол чуваш кино. Ол ұқшабаны бе қалама жүк отты, халеге чапты киносы бігірма пислап көдезе. Мәжін дезесін бұл менне әжі, ебіна анланап, мәжін бұлмас қал чувашта кинозем. Мәжін дезесін ебір қадірлемен, қадырзем қадірлеме. Она қадырзіне қадірлеме пұшламалда ажарына пәчекрен. Вот пағырға, үйне расталығынде, тажа ю расталығынде, пирін шкулзем бұл. Искусство шкулзем, ажазем пәчекренек шавзіне врензе үзеш. Кружок сенде, мен сенде, а кино үйгерезешіре, пирін шукумбек система. Пұр пәр студиумда, Шубашкарда, дебір студий бұрдей бір анжақталы шеделіксір. Пидену мажамбек хал пирин тузагумала кашни культуры гермендех, кино, фото, да видео снятым тараган деп аласем. Вот. Шавзенде ажазне вренце гларса, вазене чуваш мелле галас плать. Чувашлық бол вот чынақта тенжене тухма бул тараган деп ала икене энендерзе, вренце, шамбек үстерзесін кайран тин пулма пушлаш пирин лайық кинозем. Вот ку фестивальде мене азырғарымем. Мана савындараган деп алазым бұл жежінде пердендене пішене жанр болдым. Вот «Движение в Чебоксарах» фильм, Чугаров Игорь фильм. Ол пажақта шене направление, бір шене юғын қадардайды. Онда телевидение, видео, тада кино, шав виші же пірлеп пұштарынса, шав меследізіне пұштарса, пәдештерзе, қаларны шене абала. Бұл мана чыныбек алсын тіліндер деде, халқандар деде. Умбек ябала, Аллах бол қалама жүгінде жак Чугаровсен ушно мендезе бол паянги пурны шейдеве. Она вот иранды режиссер Джафар Панахи, таксист фильмі көрсе. Бол видео меслетпе, кино меследе бірлештерзе, шамбек туре фильм Берлинда премеш менен илде зенемда Ултан Уба ятла шамбек мен приз параш премеш приз. Югерне иге смартфон зугурна пер мыльница или пер фотоаппарат, тогда видеорегистратор. Вот сейчас был зугурза, югерне фильм, Берлинда и Немен фильм. Анжақта
Шагымбек Шубашкарда, Шагымбек мен пире фестивальде явна курса барат телинден бол. Жанакта мана ол савындар жеберген жейн. Теберен жейн шугужагарым. Вот керет, еберен малдан телевидение, тогда кино бирге шугуштан, а видео бирге шугуштаман. Видео телинмелле ужат шене жанр демелле, шене югум ужат. Пажакта шене де тенже гуру. Кино ол пиде суйлаза елзе кадардаган ебалас. А видео бол вот элек зиговертов каланы беге пурнужа ярзайлет мелле буршапла кадартма булдар. Он педем шак нюансене, педем бе улжунуне кадарца булдарган ебала. Вот шамбек улжунузен булжиш. Мана хама савындар жебалах фестивальде мене Шагымбек савындар мал ебалазен булжиш. Ебртха культура институтунде учно хали специальность, не специальность, да кино игрме врене жазем. Вот пирня жазем, да Ефремов Ильдимер, человек оператор, Ильче. Ондан Спиридонов Юрон в фильме Ильче человек Елемли фильм. Он зарубишне ти лайк кискометражный фильм, тогда Константин ба Максим Ефремов сын фильме, зен кискометражный фильм Ильче. Вот палагунда еп калашын бар, пирни институтра шак вренни бешен бегилния была дезен. Взем хойземех, а жазем матура жазем ебер. Ну, пурбех комолла. Пирн батра вренни жазем, шак бешин изем дуни, ол пиди комолла. Ну, ебер институтра жазем бешнах, пер шухшламазарынде, чавашла кино игрес перги шухжадайна. Шам башлина ушлана. Пирн репертуар, ебер халяк кискометражный фильм игры пер шабах Юрий Скворцов, Амажури Калаветрах. Вот. Амажури инде менжен, манана Иосиф Александрович Дмитриев лай ущабаджа. Менжен ебер ебна хамда, менжен ебер Амажури инне. Волгалать Амажури ебер ведь пурнат пар Амажури шаржевинче. Пирен анне тван шаржевол анне мар пиренжен Амажури. Ол пирен чергене де брендешин мар, адландарашин мар, на хуплашин педерешин. Жанахта ебер Амажури мен шаржевинче пурнат пар. Ол меле шамбек кизедугать, мана Худа сисместен ланасты мен жон суйда заилен шария бална. Ол биде вахыт папер келеди кен. Шамбек пызык шугуш патеду хастезесен. Вот. Ну, шанас келет балах ман малалда тугасса шак анжакта вахыт керле. Кыштак вахыт керле. Паян, Иран, эбер чувашла кинозембе шамбек тенден телендер эмес бөгүл. Вот ага фестивальде премьер фильм да Фуга. Она хаби энджен форма деп бірінде. Ол видео лайк верни булзасын, вот тендеренде чи лайк режиссер земеследи зене изе верни булзасын. Оже оның содержание энджен изесін, ол видео мелегалас плать ужым зыря бала. Ужым зыря бала. Ол бір хамыра шанманны жағында көрді, чыважа шанманны. Мәжін дезесін үгерет едернере, мінре қалы бар, айра мускава гаймалла екен. Мускавра катартмалла онда деш изагайза. Ма хамыр батра думастын. Мускавра үгереймен студийне күнда үгерне. Ол түрек курна, чиннезем де хамыр жинзем, студия оформление деп бірінде, ол да хамыр. Шау хамыра шанманны ененменне. А сценарінде шауырзаглар Шубашкар ертере шагымек шоу. Тубында жамбек онда ер шоумен бір ерце бұраган. Тыдна ертермек онда жамбек телінмелі казаклы шоу вара ол биде бұрынды ергелі мұзадуға чедейбір. Акапла күнбек мендуны ол мелега аспайт. Курап сизетінде ол шак чываш лыха шанманны сизін задырай. Мана хамагала бір ол ужылны тақшанақ. Ол чывашлықра онда чынақта тенжене бір чывашлық бағына тәліндерме бұлар бір қыдартма. Она туйза изесін. Она мелегалар малда берен. Ну май ширав жазем перечална тупна литература. Вот Ева Николаевна Лисинова, ну, перерне галла был трибун задавашырмар. Onun княгине шведцем бұларына шағын құлыш кнеге. Onun Рие по весне немесен илне туянна автор прави кино фильме gelеш. Апла ұлзасын пирін литература ол тенжене кирле, тухма бұлдарек. Ебірінде Юрий Скворцов бірге онда калатасында кашне был шедевр. Югер, Врень, вот тогда чувашла где был. Пирен хамрын, она шиламала дамар кинематографисте, мы же не знаем пирен евровал. Она ебір умбектарный леймес бір. А шак ширав жезем, тупно она
Вызем шавында курумны чаваштахра, вызем на пирден лайхра курны, ебер на хюрне гына лектерзе улны калабар. А незем бирня, затезем, а вызем каюсне шав чаваштахра. Вот. А паян ки кун вол чаваштах параймас, мы же не здесь вол ебер цивилизация се шура бурна паян. Ялда да на пирни ялда выруслагалась ажезем. Вызем печекренех садикра выруслагалась ажезем, вызем чаваштахлашма да билмештен дагыштан. Вызем хизеплемеде она шанмада булар имаще чавашлых войне энемеде булар имаще. Өзем жулдаш ол чаваш ол иккимиш сорта бала, ол иккимиш бурунда бурнаган бала. Вот шау жугушта бурунзасын, ебер шамбек шугушта за бурунзасын, ол шамбеге булат те, иккимиш сорта булат те ол. Ебер сонар дузасын, чаваш ол тенджери чи пуян, чи войло шамбек чун дезе. Раул шамбек булат. Ак тударзым даваш этхабан, тударзым бан шамбек даваш. Өзем даваш Тударстан бол ыры. Ол элек полнок смахран мле вырслагалсын незваный кость хуже татарина дейші. А панызым рухла даваш. Калаш ебір күнда пулдараган, пулдарул, осло, ыры, шамбек халық тезе. Ебір узалмар дейші. Паны бір білермес, бір шаратмас, бір вардама брахна дейші пан. Элек вичка бирин тударзын жен бір сонар болуызам. Зім пан урух сонар даваш. Шапла булашы девізем. Шамбек ыры булашы де. Айбір бірне бір ешенбек ятлазамын дұза бұрынзасын, хамыра-хамыр хизеплемезір, хамыра-хамыр әненмезір, шақынбек қалайса бұрынзасын, егіжан да жинады оймас бір. Шамба бірін, өзім тударзын бірі оңзан ашыде, бірін культура юлнырын. Өзім өзім ислам дінне бұла, мұсылман дінне бұла, өзім өзім шуғатны культуріне. Өзім де пиді пуян культуры бұлны шке қылдан. А ебір чывашсым сықпаза барна, ебір православие теннеде чунба ижынман. Авал генеде бір тюрлибек прахман. Тогда ол православие дене онбек ли исламбек хайырын пудармас пулмала, жембек педермес пулмала. Ирик парад. Но ерекне де ешме юрат перенуда, плагапада, вызанетка. Нумай я была юрамас. Нумай я была юрамас. Но шагымбегінде пурберех пурнаган жын ырыне шана тихау. Еп хам шанады чаваш чемне, чаваш войне, хватне. Ебна энене деп ебір қыларма бұлдарат бар, тұқма бұлдарат бар, тенжене де мүлігі васплайт, хамырада қытартма бұлдарат бар. Бұдақы фестивальде пульже Марина Корягинын иге фильмі. Бізіма теліндер деш қойын тарынды хебе, ол смахран дамский угодник. Мілі ол она пушланда вешнезиди шамбек бұған бір көзілмезір. Мілі вайлашым. Вол давет таштан жубаларса ғыны да кейін үмбатне келме бұшланы. Чываш чеме. Вол ағат келмез. Езна ұйдас бұлат малдан. Жубаларса ғыратына. Аразан бада келме бұшлады. Она келне ол ұшны. Вол шыбақ ұнжу ұжы. Вол қалар ішкеға. Ептет хузана изагарымда дейді. Хамын вол фильмра. Хамын жабаласын емді ювелир. Мәнде тудар художник зем омзана шидет. Міле зірчеварсем хаварне склаза варма бұлдарым дезе. Шамбек. Шамбада ол бірін каламажок пуян, каламажок... Ну, кинора ішлеменде ол сынақта мен чун заванат. Міле пушлан, чаваш жабалы бешлемен. Онда шанжухлы нюансы, онда шанжухлы хайне еврліге. Шанжухлы онда пуянлыге. Онда кино ол сынақта кино валетуны. Тенджегурумда, Чергиде, Таврагурумеде. Олатка чаваш тюрлермен галашмас, ол явнах ударлы галажет, сонарлы галажет. А кино ол шабақ сонарлы искусство. Оның пәдемпурны жеде сонарлы. Он бұған вот хошперизем щитненде художниксен вот Митов хайвы житне, Анатолий Митов. Чаплавит, онда кашни, оның үгердігімінде, картинумінде шүргін галашма бұладың бірге. Бессергерзір. Вот мен бұл чавашлық парачкеға, шавна, чавашлық парач. Ебір наулан заилді мұрдек, оға ғывры мұрдық. Бара, бірден шабек лайк кино туаған жинда болмастын жері.